enti se wote Tarkwa anase afa na wadwen se ubetu akotena Tarkwa se wokoto asase ho na asidan se ukoye business bi na wo Tarkwa kuro ni mu a ebusanya abotre na hwe this particular video to the end. We say Prophet Rojah edin kom hye bi aba efa Tarkwa kuro no ho na se ozi kan nsem no de o kire se enche bia Tarkwa kuro no se ya anya bibi amfa ho ase ye bete Tarkwa din a na ye te ne se na ekuro bi wo Ghana ne din ede Tarkwa but now no ekuro no eni hobby prophet edin kom hye bi aba ama Tarkwafo ni bi abetire wadwen ewo ho me yam host PENYAH block me bi dwamu amu ati ase mesro say ni di mu obe like video no da ma subscribe button sambe click notification and conflicts abi sambe kire wadwen da ma me ewo comment section oba so a no share first enya bi ahwe me kan phone nala money send app ena dia ma o USA o UK open sense ka edikofia na la for say for me promo code ni PENYAH TV de da ho na PENYAH TV na fa send this ka ekofie na omuncho $20 for free. O send ya a very fast transaction. O send ya na edunu pa kono mobile money account mu na emu na ya sa achew $20 for free. Aya na ranko na 2026 no almost such an amazing offer. Now let's go to the story. I was saying Prophet Rojah as order that Rojah City International ono na that's afuno. Aya ne dia na from time to time no oyo obi ono no na ni ku Ghana man no ho otadun komo efa Ghana ho no otade nkom se bebrebe nan eba ye se efa oman no ho atu ono no enye se bia oka e dia beje no monyam na mom no oka so that oman ni nyina betu ho anamo na ensi oman nyina betu ho anamo so that ye betimi aso ano I found the solution to that problem ahead of us. Etrina na amanfo kra ta afre no doomsday prophet just say prophet ono no ne nkom hye bia eye we e de yamhihie eni hu na begu amanfo say nkom hye de bebre na ode aba ye say abam we go back here free 2024 April 2025 from 31st night o can say 2025 ye be komo no eja hyehyie any accident e be dos e wo Ghana ha e wo ka say asanteman ko hunu say asanteman be free tuntum na you know you dey see 2025 asanteman ha ewuye just say mampon hini ewuye just say ne nkom hye wo hye ye bia de e be be mo pe nkom hye de ba na fa Ghana ho de bebre na do kaye bia no sa pe en ebeba ye he kantankan wo o hye ho nkom o mane bu amamo accident na si ye no o hye ho nkom je say prophet Rojah ye obi a ne nkom hye ode ba no he enye easy it's about time one some of the prophets no Ghana o say ye hwe omu ye etimi eso omu ye na omu nso mu kan ye mfa ni agro we shouldn't challenge them yen so omu nsem ni because serious omu nsem no eya na ebimo accurate pa as omuna no ompese omu find solutions to the problem but just obeka guo sa keke what I say now in ye be 2026 ni mu no December ni mu ho no mo ana prophet Rojah e ka say afi 2026 e ba be wura mu no emfa eja emma say the 2025 e de eja ba na mom no e de ensuyiri e na ebeba okay and I no near ya sorry Tuesday no me can same be me say I am hearing the voice of rain. Can you record this for me? Yes. On recording we infant to mommy. Okay. Me can same way Sunday and I repeated it. I want you to record this for me. No be obenya video we be NTA. Me can same way say I am hearing the voice of rain. Eli. Na erade be my sign that is Tuesday. Na da be Tuesday na ya sorry. Tuesday no Eli. Obi be dia dance say Tuesday in 2020 2026 in fa jama to say the 25 the buy. But nsuo na eba nti obi otiban baabi a nsuo ewo na wotwiminya kwanya hia owura bi ana me ka kire ne se obi a oban baabi nsuo wo gospel general nyamishira obi oban baabi nsuo wo bia no ontumfiri ho on say Ali we have like 4-5 months ahead enipa ntie na de mu yan say the TV show da obi afon so nsuo Ali 2026 otiban baabi nsuo to a eye hu kakra shase free October we shemu and I entity shum Ali ye betin so na ya ban na adwuma but me hu yanka tu free honom opa bodate ye benya kro ba akom mienu miensa nsuo be ebe gi ensem enu ti wote ban ba bi nsuo wa we enya mpaibo we enya akwankere ye enya we ye tu efiri ho we ye fiewura na we na ofie no wasim ba bi nsuo wa tu we your chef command ama afie di ani metwa mu nko
na so be kwa kwetena di mu wako ali we very simple sa na be sie na bibia ntime nsesa Paul se me kono me the prophecy bi abo abonten about 2026 me se wo mo ti ben ensuo ho no obi o se wo ti ben ba bi ensuo to a ase eyiri ase enyiri me pa ne chaw efiri sha breko on pedan no ntu on recording to o me se conditions ya wa asem we ne say wo ti ben ba bi ensuo obi be ka say normal ensuo de ensuo to flood de o de tena ofie na waafo adwene judge na eka de wo pefa de meka no ba bia ensuo to a eyiri fa wo te ben no mesrew to free ho for 2026 say de mekan o da se ni bia sabi obebu sabi o fa ne se bia bodamfo bi na ti studio ha e na wo kasa se me nkwase asem be nyansa asem amanyansani a me se o te ben ba bia ensuo ewa mesrew pedan ne to free ho mpanifo nso ewo mfidi a ye de tigatam ye de yi gatam ye de edan ye yesisi nsuo kwan ye betumi yi afiri ho a yenye ansa na afe no yakwa kowuram sede be ya ensuo emefiri yen mpofiri mu ema oyone ema mesi commission ema nyame anim nukure nie ohwe 26 ya wura mu na sede flooding esi koso ewo Ghana especially Accra ene Kumasi ene Central region. In fact, Kumasi crowd there enye gidigide eye once will be na a flood e ma Kenwest a flood there but flooding akoso was summer boy ema kroni nyina was dissolved in water. Ne esi wa ha ntina enne kwesi adanka ye kai obi wa asori wa nkwa asori kura wo dwodwo ho eso enne ne atumu ntine yaba edikai ye beda nyame ase se eba ne se kura no yenya yenti nsem bia se obi ahwe ne nkwa na yeba ya edikan ye beda MC ne MP ase ne Samatex mpanimfo nsa asemi see For like a week flood ya koso Ghana hanamono Central region one time there was a heavy flooding. Emma Accra there bobo Emma flooding nechi no Accra flooding happen you know and some way ana Prophet Rojah esa be kan ye ebeto no menka se de ato no de ebeto na start oh sir de ebeto na start anu be ye din ache de ye huni we ye bo so ni mbosuo ebosuo ni yesa wo ko afuma de kete no eno na ya start ya ye huni ensuo na nkasa start wow. Now there be American say we have a conditional message and unconditional we message you am de by me say unconditional and you tell me professional me say sa na besi bibia answer eti we so sa na besi bibia answer sana Prophet Rojah eti wo ti ben ba bi ensuo to a ehu a aboko bi wa ya na ma lady ka say na me drive na ho no me call Prophet Rojah ba na esewani papa enkosi da ben na urade be fa ne nko aso ebe kasa na asodin ti ibe prim yakoma ne bedru ba bi be seya de enra yesi abudan yakum nipa yes afa nipa no binim obi na bridge so abu aguma afa nipa ne binom ti enkosi da ben na oman no sabi mumpanifo binom ebe tie de urade ka woni mi say yanko 2027 yanko 2027 ba me tsna adom FM ha ene date on the 4th June yes ene ye 4th June 2026 and a Prophet Rojah tna adom FM aka asem we say fire service for our Ghana empem fidi a ye di dumuja for 2027 fire service for our Ghana e kwan ye ko marketer kiosk ni ade sisi no wo di omo pa wo muntie omo penso omo mfa ne sa afibia na eye normal me se omo nto mfidie nka de omo wodada no mfidie a edidumuja na omo mfa ntwen 2027 ishira ben na urade yishira oman ni bio so obedum obi obehunu de wo yanim na waka ma yada ye ho so na 27 no January February March April ye moa ye ho
unconditional. Yes, a kwan bia so ebesi. Which sana ye at Dianim Dada. To also 3 days. Inti ameka se we comedies no. My outcome we are 3 days 3 days no beto sa. We nye no wa pension no aka say permission no. Mo bi meka say we causing fear and panic. We nye fear and panic because nyam control nsu no ma bia manaba. And I make say and I 1st June within the prophet Rojah. Me see the yehu no. Aye rehearsals. It is still now no. So we akwanya na ba bia wote no betimi etua. Tufli ho. Ye beti gatem, ye be de be ba gatem tie ne ye beti ne bedu ba bi no. Gata ne ye beti mu akofom se den e be ye ma apia bonte. Eti wuti ben ba bi ensuo to a. Moma ye mfa bibia ankohye nadmo. Na ono nadmo ne ensuo na yiro be fa he fa na aba ba bi a wote. Awo kirem se he bigger flood na fe na beba de ehu atwam de eye comedies eye ashas e do ye bra bra kwa elo ne warm up na fe na rare game na nkasa beba na se safro Rojah no kana asemi no e no sade nkomsha foforo aba nkomsha no e fa ekro takwa ho prophet etiremu se ya nhwe ye amfa nhihye bi anwa kwam anse se yesu ne bra bi anhwe ne ma bi ye a e wo takwa ho no mo a se o hu ne memu no enche bia se ye bebo ekuro takwa edin a na ye bodin se ye kai se na Ghana no ye okuro bi a na ye frɛ ne takwa but now no ekuro no eni hobby prophet abekasa na ye nkonko ti ni nsɛm a ɔkan. All right. Enche na ye sorry jumedin so di for pacho wa batakwa kakra and there na oba ya na so The first time. E watakwa no. Okay, it's wo fa town no mu kakra na spiritual no nyama sen. Yeah, me ba me de me nice see takwa asasi so. I am saying this on a can you record this for me? I want you to record this. Okay. Let me pass it through your radio. 924 NTA. And this message will take effect in the next 2 years to come. It is 2 to 3 years ahead of time. And in Penifo Timasim we are, they should act as soon as possible. As I said, there's going to be a shake, and that shake, and here we won't have the name Tarkwa as crew. We have the Tarkwa in the history, but it will be Tarkwa Yakochichi in crew for. And you work with one and catch us off and say, see, because dining your man woman in a and you may woman scaffold the full moon crying in a woman. And this message I am saying is not tomorrow, it is not next year. We have 2 3 years ahead of time. And something can be done about this. Whereby, dear, maybe the many who when pillars ne chrono, I am Makomako 24. But as I am talking to you, pillars 24, I come Makomako 6. Anya asase aye tutu mu amana asem na meka mekasa kiro banyanza for the pillars ne kura nim ye makomako sei 24 pillars ni nyina bu amaka makomako 6 and omu buko baby a omu bu pillar no ekona mu bu 6 pillars ni nyina akwa. There is nothing prayer direction can do. This is a very deep message. Said the Oye Tarkwa but I'll do my best and meet him before I send me free Kumasi. I'll go back to Accra. I will meet him and match any pillars. Maybe she am not any pillars now. He already has here. And when we say after minute she am baby because that is said the mechano on Bejiedi. So 1 year near me betray me no but that be we is a prophet Rojah. Me and an interview now, okay, and it will start from the northern side of Tarkwa. I want to start here. That's it, the Lord. Me the prophet Rojah. Open the makam, chiki, open swell, jai to one. Okay, yeah, that's it. Abok, wasuma. Ha say, na go kire se ekuro no pillars and ekuro njira so na 24 na ni nyina bubu anase eni ho ama abeka 6
na says kura no sa say it is ya hwenye takwa ehɔ no no sima hwe di a kuro ni nyina egu amenam na egu amenam a enya asem kuma ama se ba media no so takwafo ni bi no es abɛkyerɛ mu adwen ɛwɔ ho takwa yenum bi de agi se yetu free takwa o so for Rojah na sisi ade papa da asɛm a mo de mo mayenyi yis wa wo hwem no yisa tan na ase de bia wo mpe na asɛm ana wo ngini ndi fato nkyɛn but ye nyina ye de ani bubu hwehwɛ mu a ye wa hana man ni be ka ase airplane be crash ampa esie ye wa ha ɛna obeka ase kuma ase dupon ba ko betutu no kore ye wo ha na sa dupon no tutuwi ye wa ha ɛna oka ase that was last year no since obeto nkofo begina ase o omo ko wiem po se afi 2026 ye besim nsuo nhye dan toto sa but ye hwede nsuo ye to ya which me no kore nsuo na o kire mpo an ho mframa no mpo na ye bono Shakra, 20 ko shakra kumase, even normal town po. Some are boy in asefo. Sisi adi or see 2 years to 3 years to come no. E din takwa no. E krona ye wo like a war history mo no. E bet is afeni ye chichi kru no. E be buogum. Nkofo eja pade nimpa. Iti takwa kru no o meche chere na foforo. Me kwa udua na me go kumasi ana techi ma hefa na me go next 2 years so me man we dem gini di me so for trip na me jo mo di wo wi ase ono so for aka any di for ba mavis o mo pe na me jo mo di ampo utakwa so di asase ni bi o mo di baby o mo vuvrum cause anu di see we friends go for oh yes I will go feels wa hospital bi e hyehui ne soro was still ngofo gusote ho ase takwa so di obi anim sa takwa asase ye di awie bebi etiti nyina ye fie sisi nyina o madidi see 2 years to come 2 years to 3 years to reach me and 2026 I am funny say Empochon kwamhwe no mamoti ni ye no kan last year na said this year na pacha say ye no mi no by 2028 they say ye relocation ya na die ti ye to free hana me mesha menem me yimi hu free mo Yesu din no Prophet Abekasa, what is your view on this issue? We wait until the wajwe edi amame. Ewo comment section. I PENYAH Media. Accra.